tu jing boy pa doi boy patlang thiang arak chuak mi sinzum tu kan di lak phajang lak ti dingin kai thim mi cha thiang asau non kau nain krak relai bible cha I can mean no ma chun thong thatial tu johan ne tel mi dal riat chang khatin chang lai khat tiang salai atlang pia aswal yawa an tlai mi nu kong ti se chun mi vial te kha an ina an tin chawi jisu chu olive tlanga khan hong kai athai jing jing ka te biak ina chun akal than miza pini chun an pum noi a chon piak ha phong bia chon piak tu seya na le frasi min hani khan minu pakhat wa chung ipa adu liau I an tlek mi kha an run lu pi I zapi maya chun an dir ter jisu chu an thoi seya hinu hi pa adu liau shim shima an tlek kan phunga moses ni nol akan pek mi chu chobentuk minu chu lungin thilak in che shim shimok selai ti asi nang zaitin da na ro anti hiti in bia an hal chu ama khan heksak nak I bengai ter kho an du cha asi siman salo jisu chu akuni vulaya khan akut dong cha tial an hal chin lang mang cha a ding te in ahong thu I nan laki swal nak ato balaw mini chep masabik se tia ahunti chun akun thani vulaya cha cha tial than chu bia chun theitika pakhat nu pakhatin ani zuk phyak di upapol kha ani zuk masa jisu long cha tang I aponga chun minu kha dir kau ding te in ahong thu I minu khozeya dan sidi nangma swal photu dinga pakhat man antang kun lo mo tia ti minu ni chun boipa ahong man antang lo tia le chu tika jisu ni kaizong ni swal kan phovelo vakal lo aswal bel waswal ti la tia ti cha thiang kan rel mi boipa ni thchona kan pek pek ko se hi bible chang te hi thong tha tel tu boy jisu kong atial tu thong tha atial tu minung pali laka midang ne hau manen tel lo johan loni atial mi thong tha se nan mi thama van chong lo minung tam pi kha biak ina an rai jisu khri ni chon piak nak anai inha I minung tam pi he an liawa frasi pole phung bia chon piak tu sia pol ni an rak shuai mi chu amin a kaulai na in amin pek lo mi se aminin ko lo mi se atua mi swal nak tu kha amina but mi nu se aswal liawa an tlai I kan rak shuai tia aswal nak bezai piak tu dinga aswal nak bia chai dingin chu minu chu minung chu vialte ai pum milaka chun jisu khri maya an rak chuapi hi ka hin swal nak phun ni mu kho se jisu khri arak shroi tu pol kha an tlam atling modia chun tling nai sai vela zeiro jisu khri ni challenge ato an hatika swal nak to bal baklo ati mini lungin chep masau ati hatika a hau mat an ti lawi ai zuk phyak masa tu pol kha johan ni atial ninga chun upa polin chimdu mi chu arak shroi tu minung pol kha izuk phyak masa na selo chudo in chun atial hi ka hin swal phun ni kan mu kho phun kha chu swal nak atua ve kau na in aswal nak ai thup mi pol ni aswal nak an mu minu aswal minu kha swal phot dingin an rak shroi mi si zaironga an swal lawa sia chun dan tat an du tuk mi kha lungin che dinga se man te ti ko lawa chun an phung asina in an ma lila ni an phung an buar ti hi fiang ten mu kho si zaironga
Leviticus dalkul rel nak pasai na rel asia chun mi pa pakhat khat ni a in panupi he an swala chun nu he pa he an pani in tha an silai ti se nu long tha silai tia a umlo chun Deuteronomy dalkul dal ni changkul chang ni chunga je tinda ideal tia chun mi pa pakhat khat ni midang nupi ai pi kham hu asia chun an pani in minu ai pi tu chu le minu chu an thilai chu vialte upade lo phungbia sarnak achan chu zeirwanga da si te chun Israel chung in thatlo nak a umnak ngalo thian lo nak thur nop nak fi nung mi a umnak ngalo thian nak ding cha chu vialte chunan to lai ti se Deuteronomy dal kul dal hi kul chang thuma hi ti hinai tial ham mi ngak nu pakhat chu mi pa pakhat ni a kho chunga atoni ai pia chun khi kho hau ka an pan hi in nan chua pin halai i lung in thilakin nan che lai hi ga hin kho chunga nu pakhat lei rem aton asia chun a awi rakabomu tia mi bob nak a hel na sia chun chunu chu tha asilai lo Dikasi. Ramlaka minung umlaw naka nu pakhat wanchiat atongi tlay rem aton na siya chun. Au na zonga a hauman bom tu anay law cha a chunu zong chu thilakin dan tat asilay law dika anpunga at lay rem tu ay ipi tu palong ka at hilay dise. Chuchu Bible biya se. Simansalo korwa harasimi chu. Pa ay telawin nulong an rakchwa pimi kro harse an phung ninga chun hinu hi thilakin lungin che ding tia an ma ni an ti kau cha a ham chia minu a ham tu pa chungin ti sa phau mi nu sido ase semansalo pa alwat layok selaw pa zong hidan tat nakale thilaki lungche naka aitel wedding ase sinain pa aman thak hikahin kan pulaw Israel mi pun an nunzia za chon piak tu cha ok pakhat an nei mi chu mishna ti si chu ka chun nulawa si nak sol nak kong hepet lain hiti hina Minupi aswal pitu chu akhuk biltari ang honga towel puan bentuk andan lai an tuam lai ang hong cha an dik lai thilaken an tha lai tisu zeirwanga tia chun zeirwanga da towel sir le puan ang honga dat a her ti sia chun hi minung la minung dan tat nak aselo pathian ni thilakin dan tat nak pek mi si cha a chu an tha mi pa chu amane aduk mi mo mi kut ne mo pakhat man alang herlo dikha anzum mi se hamchia minu padang he sol nak to sia chun thilakin lungin che ding phung an nei sol phot nak pakhat khat a tika hina pani yam phau pian kau chutinan kau ti asitika Amhutua atlom bigtate panhi ni andir pilai becai nak mi pila ka andak ratiga kay mani kam hu hitia chutate panhi ni jan kut an clear lai that kau nau an sol rim timika tete panhi amhutuan umahaw chudin jun mizapi ni chu sol tu minung panhi tha ding an lungklin ve sia chun tha ding in kalungkling tia mizapi ni kutliri chu nu long chun capital punishment ti mi mitha nakhi to phung ase seman selo hinu min zongan perlo minu hi hinu chu aswal yawa kan tlai kan rak do kan rat pi nan mithama chong manu nan mithama khin wan soi manu aning aza lining le amol aphau lining hi khro harase thil le thuam man hi tha thin i shruk
la selo chu tiang khin mi thlama soi kho se hinu mol a phauning he seman selo an upriya pa zong dan tat wedding asinan pa chu azam man mo atli man mo silo sile an chia tak mo kan thailo ai talawi chunu chu boy Jesu Christ sena abia chai ding an rak chwa bi chunakin apoi chin ri mi chu so lai thup mi an suai nak zong athup ve mi frasi polle phungbia chon piak tu sia pol ni ani tit mi kha minu sual podcast lo minu sual podcast lo ani tit mi tak tak so sai da si dia chun Jesu Christ kha rap chai rap pi foi kha se zai ronga rap antar dan he azai ti man Jesu Christ cha a luat la se ti mi rap tar mi bin tu ka si Jesu Christ ni ngai thiam kau ka ngai thiam tia chim sual se lo nang ma chu nol biatlin ter tu kara tia na kan ti dong je hi nol bia hin a bor ne Moses phung bia na zu lo tia ama kha sualam phot ding se chun Jesu Christ ni hin dan tatu lungin thilakin chapu ti si se lo hiliawa an biak nak ni juda phung ni mitha nak nol an nei lo a uk tu na rom sena kuati rom ni becha nak an nei di nu long longa mi pakhat nun nak lak nak thi nak tiang in pek nak nol kha an nei phundang in Jesu Christ ni hin kha lungin thilakin chapu ti se lo rom pol ni Jesu Christ kha an tlai ding a fiang zai ronga an ma lo an ma upde kha abuar ti khi fiang ten lang chu cha chun phungbia chon piak tu sia pol la frasi pol ni Jesu Christ rap an chia mi azai til lam man in luat kholo ding in rap an chia ngai chiang ai sipi chu chu rap an chia na ga chun tools bentuk object bentuk an man mi chu minu yase minung asinak atlawi Jesu Christ an foi kho na ngading cha a hinu chu chua pi ase Julia wa chun khoro harin Jesu Christ ni zaida atwa tia chun vulaya akuni cha tial tise zai cha da tial ti Bible ni akan chimlo cha kan thailo apun punin commentary tial tu pol ni ro na an chwa mi cheu khatni an ti mi chu nan no ngai na khining chang lo in nan man ti mi an ma sol na kha Jesu Christ ni vulaya tial an ti mi cheu khatni jun arak shroi tu pol adok tu pol an tlam tlin lo nak ve kha tia ti an ti chu chu a si zong a se khau a se lo zong a se khau kan thailo siman se lo Herman Ridderbos ti mi pani The Gospel according to John, a theological commentary ti mi cha o ka atel mi hi zau tlak sirwa tia karwa alak mi chu zai khida alak tia chun bekam hlun chunga pathian ni nol bia cha akutrim shimin atia ti mi kha umti Exodus angan somthum la pakhat thlei riatle Deuteronomy pakwa parha chunga Moses ni Israel mi phun arak pek min hanol bia chu pathian ni lung chunga akutrim shimin arak tial mi si ti kha umi chu kan lak tika chun Jesu Christ ni vulaya kunin atial mi cha zaida city kan thailo nan atial ve mi nol bia chunga nol nei tu nol bia vialte asar tu pathian do ko kai ma hi ka si ti hi lang tar adu nak si dia hi pani hin atial Jesu Christ nol bia nei tu mi ngai thiam khau tu mi dan tat khau tu betzai khau tu pa do ko ka si hi ti kha Jesu Christ ni lang tar adu nak si dia ti mi hi kai bom ngai ngai kalunga tling ngai ngai chun khatalaya sociological perspective in kan chim sia chun aswal lewa an tlai minu hi him ten thilai shukshim shim lo ti cha fiang mitam pi Jesu Christ chon piak nak chung
an ratpi amual aphautuk mi kha mi pakhat ningza nak le fa nakin akhat mi atak long pi in aswal nak pi he mi ni swal am phot chiao mi kha Jisu Christ ni azau du lo amual pha afak tuk mi nu kha Jisu Christ ni azau lo tang tua kunin akut dong in cha tia ti he asikhau mi se zai ronga Jisu Christ chu midang mual phau tua ara lo mi swal nak lang ter tua ara lo ani I arat nak la ani I akan to piak mi chu kan swal mol phau mi pi kha khu piak le luat nak pek dinga ara tu pa si chulewa chun frasi pol le phungbia chon piak tu sia pol ni Jisu Christ an hal tuk than cha zaida na chai lai zaitin da abia hina chai lai ti an ti lang mang te ka ding tein alu chu wana achawi swal nak ka to bal baklawa ti mi ni apakhat na ka chapu tia ati vulai chung bechai nak laka afim big mi bechai nak silai tia karwa frasi pol phungbia chon piak tu sia pol ni chun lungin chapu mo akan tilai asilawa vel ngai tu pathian vel ngai tu asicha ngai thiam ko tiada akan tilai zaiti ale na zonga Jisu Christ ai foi tia foi chia in Jisu Christ roi andu hinu hi asina an chua pi mi si seman selo khorwa harin dot nak anai tu Jisu Christ ni chun miswal an sivenak hinu bentukin mual phawin an swal nak alang law na in aswal mi swal nakin aluat velaw mi an sinak alang tarna chutika cheplau ti zong atelau cheplau ngai thiam ko ti zong atin halawi an swal ai mu khawlo mi zuda chon piak tu min thang ai ti mi frasi pol le scribe pol phungbia chon piak tu sia pol chu swal nak atwa balo mi ni chep masau atitika an ma sining ani zau ani mu an ma sining fiang tein alang tarna teka ani zuk piak ti an ngam ti law na khasi chutika minui amit khadeng tawin Jisu Christ ni arak zawi khoi higahin phungbia chon piak tu sia pol le frasi pol ni hinu an rakrat pilyawa chun amin an pek mi ju atwa mi swal nak min khan pek aswal lewat lai minu si ti anti seman salo Jisu Christ ni chun minung tlam tlingin achau hlani minung teikha anei mi bintukin achot biak nakhi minu tia hinu he ako minu ti mi befang he anu zong kha johan thong tha ngan pen hi a kana khonu pitit naka anu ni achim e an misur zu adi jangtia ati teka Jisu Christ ni anu chu zaitin da le te chu minu tia tive tai kha nei lawin minung asina khau piak di minu chu Jisu Christ ni minung tlingina chaulan chu kan cha thong tha si chu kan cha lot nak thong tha si ni hin ya hin dot mi nulapa ulenaw na falen ha boy pa sina boy pa biak in thianga kan rak chuak kan ti te ka hin minu bentukin amwal aphau mi swal nak atwa mi he arami tampi kan bentukin frasi mi pol phongbia chon piak tu sia pol bentukin aswal nak khu chia in arami minung tampi kan swal nak to mi phun ni chunga hin phun khat asilawa phun khata aital di mi long te kan se seman salo a hau hida Jisu Christ ngai thiam nak nun achau kan ti sia chun ake shamtea a ummi aswal nak ronga ipurung lang mangin bia jong chim kholowin adir minu ni hin
luat nak la ngai thiam nak cho mu sual nak atwa mi sual nak phun ni atwa mi minung jisu ka rama ni tong phun khat chu asual nak ai thup mi phun an si phun khat chu asual nak thu ok thalawin alang mi nu ase seman selo ngai thiam mi chu jisu kristina afu minu khasi sual nak khu chia in midang ni thailau ding in arami mi sual pol chu asual lo mi jisu kri he ani ton tika sual ngai thiam ne mam chimla asual lo mi jisu kri ponga an kholawi an zam di an kal tak di na sual nak ni hin ka sual nak ni hin ka lungra thai nak ni hin ka tlam tin lo nak ni hin ka zot ka pha nak ni hin jisu kri he jisu kri sinin akan zam tar tu sia chun ka pha kai zong ni kan ngai thiam sual nak belte vatua ti la ti mi silo foite seman salo ka thil rit mi ni ka zot nak la ka pha nak la ka tlam tin lo nak la ka dam lo nak la zai tlukin da mi chambau ka si ti kai thai nak ni jisu ke sama akaphak pi sia chun hinu bentukin ka pha minu kai zong ni na sual kan ti velo asual bel vasual ti la dia ngai thiam mi kan si ve ka ha ngai thiam mi kan si ve ka ha zaitin da nang jisu christ hina fu na sual bentukin na sual nak thu chia inda narat na thu pangi ando tu jisu christ na na phuan lawa chun chu sual nak sel azung zalen ta na foite dot min ha phuang ka man na phuan lo zonga an hudi tu boy pa si amaya chia kau amaya na sual nak na chia ina phuani sual ngai thiam nak nun hena kira sia chun hinu anun nakhi ni hin longa do ko nun samai thok chu jisu khri ka fa aswal bel swal ti la ati tika hin anun thinga kal ti la nanun vathlang chang na lam dang vazo chang boy pani adu lo mi thil thurn hom vato ti la thil thalau ti na thai mi athalau mi boy pai adu lo mi kha vato ti la tia jisu christ ni hin ati Genocide Watch TV website ita until mia until ni ju February ni kulani li 2024 si Muslim extremist polni Northern Nigeria Rama kum thong ni la kum kula kum li February thatiang kri fami an tha mi di lakhi pazai zadan si ti chun thong som ruk le thong ni an si ti se chu vial te sual na ka hin an roi tu pakhat asimi extremist pakhat chu Boko Haram ti mi pa se Boko Haram chu zaida afwat te chun westernization adu lo mi pa se John Western education adu lawi Western influence nitlak lay til tuam shuk ai nitlak lay til to ningkha a huami ba se chucha a Nigeria ramya mi khri fa pol chu zaitin da accuse atu an hatia chun nitlak lay nun phung arak phurtu nitlak lay kha awar deu tu kan phung a rok tu dingan si tia anti nai nikum Christmas zonga voi khat te minung zathum andak than ha an phunga hin westernization pol kan hloti lai democracy ti mi bin tu western influence ideology pol jong kan tha di lai zayinda kan ni uklai ti tin ha te chon sarai lo ti mi muslimi nun chan zia za chon piak na ke an man mi sarai lo atlang pin panga a minung nun nak cha sungloi tuk mi si cha a minung nun nak tha chu sual laka angan bik mi si tien zum
Panhinak mizay pa luatin biak nak kong tim ko nak no langay tiyan zoom. Patum nak mi pakati arian silawa anun him nak tu saray ni adir pi shim timian zoom. Palinaga patian ni mi pundang jiaw sinak, holdang jiaw sinak, sining jiaw akan pek mi tu kani upat pek lai tiyan zoom. Apanganak belteya zaydaan zoom tiya jun Muslim tu biak nak dang vial tenakin asang bik mile athabik mi si ramlem mi pun nun him nak adir pi tikan zoom. Tu vial te nol bia panga annay milaka hi antroi tu pa bogo ni alak duak mi tu zayda sitia jun Muslim tu biak nak dang vial tenakin athade mi siti pakat te kala. Tu te ni jun an pungi Achepaliya nun him nak aitel mi vial te ka athadi. Chuveben tukin Moses ni nolbia arak pek tik nga hin. Apek min ha nolbia patian ni Moses sinin nolbia pek tik nga Israel min ha hi. An community chunga sual nak umlo nak nga ding ja le. Tat nak an to nak nga ding ja arak si. Siman selo farasi poles pungbia chon pek tu siya pol ni. Chu nol bia chu an community jai benefit nak ding hak cha in midang dan tat nak cha a interpret an to de tika an shil fi de tika hinu chunga thil atlung mi tiang hi arak chuana ka si chu cha chun dot min ha boy su khri ke shama kan chu pi tika hin akan ngai thiam kholo mi sual nak umlo ti fiang si Siman selo bia akan ca mi chu aswal bel vaswal dilha dia bia akan ca tham yu ma chun boy pani kan za piti cha thla chona kam pek pek ka se